To kao te za neka borcu sirovine, ono... To si ti opet nešto moje blesavo. Minicu do pupka obučeš i to je to odmah, jel? Nego? To ti opet nešto moje blesavo. Pa to, vjerujem ti. Evo za tebe. Evo, ovaj ulazi. Evo, ja ti mogu ja biti sparing partner? Ne možeš. Zašto? Ispod 50 kila ne možeš. Imam 51. Hoćemo se vagati. Pa hoćemo se vagati, evo da potvrdimo. Imaš vagu? Nemam. Evo stane nogu pa ću ja ocijeniti ovako. Kako, možeš? Staneš ovako da ja odredim koliko imaš kila. Da. Evo. A smo mi da bude... Jednom nogu, samo da ostavim. 46 kila imaš čući. A bolje, slušaj. Imaš nokta, strgat će se noka, slomit ćeš prst, joj. Ozbiljno. Ovako uđeš između. Da. I preskačeš nekad od gore. Pa uđem u epizodu. Da bi nešto mijenjao kod sebe, jel ti žao zbog nečeg? Jel ti pregovara žena zbog nečeg? Pa, sigurno bih htjela da sam češće kod kuće, ali eto, takav posao. Znači samo to? Da. Samo pregovara na to što te nema često dobro? Pa dobro, nije to baš, ima još, uvijek ti prigovora žena nađe. A da, još jedan nam Žena uvijek prigovora nađe. Još jedan. Pa eto, recimo, ja usisavam samo 3 put u tjednu, on nju da kače 4 put tjedno i pranje suđa. Čega, hoćeš se reći da ti usisavaš doma? Da, ponedjeljkom, sredom, petkom ja čistim, a utorkom... Da. Jako sam se iznenadila. Mirko, kako ti pokazuješ ljubav? Na koji način? Sve teška pitanja ovo se treba pripreme visinske proći za ovo. Ovo su užasno jednostavna pitanja. Kako ljubav pokazujem? Da. Neku pretjeranu nježnost i ljubav. Ja ne iskazujem, ne znam na koji način bih to rekao. Ne sam onih sentimentalnih tipova koji će sad, ne znam, neko cvijeće vječno kupovati i tako. A jesi li ljubomoran? Koji svi muškarci. Koliko? U granicama normale. A žena? A Klaudija? Pa i ona isto ljubomorna. Ona malo, možda više od granica normale. A jesi okrećeš za zgodnim ženama na cesti? Kad sam sam. Čekaj, kad si sa ženom, onda bi to bio zločin. Čime žena iz tambura, tako hoće, šalim se ja. A slušaj pa, ako je baš toliko neko zgodan da se okrenit se neću, ovako, ko zadnja seljačina, ali da ću pogledati ako neka zgodna cura nađe, pogledat ću jasno. Zašto si postao saborski zastupnik? Slušaj, sve može pričati, ali u ovoj dvorani u politici nema. Neću, ne u politici, okvirno. Želio sam biti saborski zastupnik i postao sam. Ok. Točno. A sad mi samo još reci, ja bi silno htjela otići sjesti u saborsku klupu. Što ja trebam napraviti? Kako bi ja mogla postati saborska zastupnica? Saborska zastupnica? Jednostavno. Kako? Pa sačekaš sljedeće izbore. Dobro. I recimo izađeš sa nezavisnom listom Josipe Pavičić. Možeš recimo u Zagrebu izaći ili možeš u cijeloj državi izaći kao nositelj liste, ali najzgodnije bi ti bilo u Zagrebu recimo. Znači nađeš još 11 ljudi kojima vjeruješ, koji imaš povjerenja, koji smatraš da su sposobni i tako dalje, fino se prijaviš na izbore i jasno treba otprilike oko 20.000 ljudi za jedan glas, 20.000 glasova za jedan mandat i pa računaj to. I to ti u principu to. Dobiješ, znači njih 20 nešto tisuća glasa za tebe i uđeš lijepo u sabor. To su jedini uvjeti. Super jednostavno, tako? Pa totalno je. Da. Ljudi idemo se trebaš nešto razložiti ljudi. A vidiš na nudističke plaže? Ne. Zašto? Ne sviđa mi se to. Ne voliš se gol kupati? Pa možda se još i kupao, ali strah me da se ne bi ljudi smijeli. Zašto? Pa kako će skinuti gol? Pa čekaj šta, misliš da ti nešto nedostaje? Ha. A šta? Ha, još šta. Zašto je nudistička? Šta treba skin da bi bio nudista? Pa da, neki ljudi se naprosto vole kupat goli. I onda idu na takve plaže. Čekaj, a ti ne bi otišao samo zato što... Strah od srama jači od gušta. A, sramežljiv si. Šta ću, vidjet će se smijati, šta ćeš ti reći? Nisi ti shvatila poantu, ali dobro. Jesam, vjerujem. Ok, onda da se vratimo na tu poantu. Koju poantu? Pa sad ovo... Rekao sam ti... Sram je jači od
Pa točno. Ako sramiš se. Strahom da bi se ljudi smijali, reći šta je ovo. Aha, kao on nisi Bog zna kako obdaren, pa zato. Ozbiljno. Točno. Pogledaj ti se smija, nije te ni vidio. Što je bolje biti? Nečiji ljubavnik ili suprug? Pa nije to, ne isključuje jedno drugo. Ne znači da ne možeš biti suprug i imati par ljubavnica. Ne, apsolutno, možeš biti jedno i drugo, ali što je bolje po tvojom mišljenju? Za koga? Za ženu ili za muškarca? Za tebe. Što je za tebe, za osobu, mušku, bolje od jednog od te dvoje? Bolje biti suprug, naravno. Možeš mi objasniti zašto? Zašto Sada ti je odboriram. Ajde, moram te. Najbolje biti suprug i 5-6 ljubavnica imati sa strane, to je najbolje. Ili mi možeš samo reći evo i jedan razlog mi navedi zašto? Jedan razlog zašto je bolje biti suprug? Zaspao, prosti. Da, čovječe, tretiraš s nekim pitanjima suprug, ljubavnik. Sad ćeš još Freuda izvući neku bilježnicu, neke analize.